Ikipe Rayon Sports benshi bemeza ko ariyo kipe ya mbere mu Rwanda. Ikipe bavuga ko ari ifite abafana benshi mu rw'imisozi igihumbi. Sinzi wowe uri kunyumva ikipe ufana mu Rwanda. Gusa iyi kipe ifite abafana benshi, haba abakuru, abatoya, abari mu kigero kiringaniye. Ese wowe mu Rwanda ufana iyihe kipe? Uyu munsi mu kiganiro cyacu kiri bwagaruke kuri siporo, tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka by'ikipe ya Rayon Sports. Ikipe abantu benshi bemeza ko ari ifite umubare w'abafana benshi mu Rwanda. Mu kiganiro cyacu turarebera hamwe uko iyi kipe yavutse, uko yatangiye yitwa, umwaka yashingiyemo, uko yisanze mu mujyi wa Kigali, kuko iyi kipe ubundi yaturutse mu karere ka Nyanza, ibikombe yatwaye, abayobozi bayoboye, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byaranze iyi kipe kuva yashingwa. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro mugari wa Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe, ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, mu biganiro dukora bya siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Kandi nimba ukoze subscribe, reka nkubwire ngo wiyumvemo ikaze. Ubundi ikipe ya Rayon Sports igitekerezo cyo kuyishinga cyatangiye mu kinyejana cya 20. Igitekerezo cyo gushinga ikipe ya Rayon Sports cyatangiye mu ntangiriro z'umwaka w'1960. Gusa ikipe yaje gushingwa mu mwaka w'1964, ikaba yaratangiriye mu cyahoze ari komine ya Nyabisindu muri perefegitura ya Butare, ubu mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Gusa gushingwa kw'ikipe ntabwo yatangiye yitwa Rayon Sports nk'uko tubizi uyu munsi, ahubwo igihe yashingwaga umugabo witwa Murego Donati wari perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Nyanza yashinze iyi kipe, itangira yitwa Imirasire. Rayon Sports yatangiye yitwa Imirasire, gusa nyuma yaje guhindurirwa izina yitwa Rayon Sports biturutse ku mupadiri w'umuzungu witwaga Anthony Kanori. Nyuma y'uko ikipe y'Imirasire ibaye Rayon Sports, yahise iba amwe mu makipe akomoka mu ntara y'Amajyepfo kandi akomeye. Mu makipe akomoka mu ntara y'Amajyepfo harimo Amagaju ndetse na Mukura Victory Sport. Ikipe kuva yatangira kwitwa Rayon yatangiye gukora amateka atandukanye, itwara ibikombe yitwa iri zina. Urugendo rwa Rayon Sports kugira ngo yisange mu mujyi wa Kigali nyuma y'uko ishinzwe, yatangiye ikinira i Nyanza ku kibuga cy'umusozi wa Nyabisindu hafi ya Butare. Ubu uhageze ni mu mudugudu wa Busasamana. Mu mwaka w'1946 nibwo ikipe ya Rayon Sports yimukiye mu mujyi wa Kigali, itangira gukinira kuri stade ngari z'igihugu zirimo Stade Amahoro ndetse na Kigali Pele Stadium iherereye i Nyamirambo. Ndetse ikigera i Kigali yahise yongera mu makipe yabaga mu mujyi wa Kigali arimo Kiyovu Sport ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Ikipe ya Rayon Sports ikigera i Kigali yatangiye kwigarurira imitima y'abantu benshi, dore ko yari isanzwe ikundwa n'abantu baturuka mu ntara y'Amajyepfo. Iyi kipe yatwaye ibikombe bitandukanye bikinirwa mu Rwanda birimo shampiyona, igikombe cy'amahoro ndetse na Super Coupe. Ikipe ya Rayon Sports yafunguye ububiko bw'ibikombe byayo, aho ndavuga akabati, igihe yatwaraga igikombe cya shampiyona cy'umwaka w'1975 ndetse ikongera igatwara igikombe cya shampiyona cy'umwaka w'1941. Mu bindi bikombe yatwaye bya shampiyona tutavuze mu myaka tuvuze, ikindi gikombe yagitwaye mu mwaka w'1997, 1998, umwaka wa 2002, 2004, 2013 ndetse n'umwaka w'imikino wa 2016, 2017 ndetse n'umwaka w'imikino wa 2018, 2019. Igikombe cya 2019 nicyo igikombe cya shampiyona ikipe ya Rayon Sports iheruka. Ibikombe byose bya shampiyona ikipe yatwaye bikaba bingana n'ibikombe 9. Ibi bikombe 9 bya shampiyona ifite bikaba bigira ikipe ya kabiri mu Rwanda ifite ibikombe byinshi nyuma y'ikipe y'ingabo z'igihugu ya APR FC. Gusa nanone dugarutse ku gikombe gikinirwa imbere mu gihugu cy'igikombe cy'amahoro cyangwa se Peace Cup, ifite igikombe cy'amahoro inshuro zigera ku 10 kuko yabitwaye mu myaka ikurikira. Igikombe cy'amahoro bwa mbere yagitwaye mu mwaka w'1976, 1979, 1982, 1989, mu mwaka w'1993, 1995, 1998, mu mwaka wa 2005 ndetse n'umwaka wa 2016. Igikombe cy'amahoro heruka ikaba igeruka mu mwaka wa 2023. Ikipe ya Rayon Sports ifite Super Coupe yegukanye inshuro ebyiri, arizo iyo mwaka wa 2017 ndetse n'umwaka wa 2023. Ikipe ya Rayon Sports ibyo bikombe yagiye itwara twavuze haruguru byatumye yitabira amarushanwa yo ku mugabane wa Afurika, haba muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. Urugendo rwa Rayon Sports mu marushanwa yo ku mugabane wa Afurika duhereye muri CAF Champions League, ikipe ya Rayon Sports yabashije kugaragaramo inshuro zigera ku 9, izi nshuro zikaba zingana n'ibikombe bya shampiyona ifite. Gusa iyi kipe ntiyabashe kugira amahirwe yo kuba yatwara iki gikombe. Gusa muri CAF Confederation Cup iyi kipe yitabiriye inshuro zigera kuri 4, gusa
amahirwe yo gutwara iki gikombe nayo byarangiye bidakunze, gusa kure yageze muri kimwe cya kane kirangiza mu mwaka wa 2018. Iki gihe abareyo benshi niwo mwaka wibuka bagizemo ibihe byiza. Aya akaba ari amateka iyi kipe yakoze, kuko mu Rwanda nayo ni ikipe yagera kure mu marushanwa nyafurika. Mu bindi bikombe bikinirwa muri Afurika, ikipe ya Rayon Sports yitabiriye igikombe cya Sekafa Kagame Cup ndetse birangira inagitwaye, ikaba yaragitwaye mu mwaka wa 1998 ubwo yatsindaga ikipe ya Madrid S yo muri Zanzibar mu gihugu cya Tanzania iyitsinze ibitego 2-1. Iyi Sekafa ikaba ifite agahigo kuko ikipe ya Rayon Sports yayitwaye yarabereye hanze y'u Rwanda kuko yarabereye mu gihugu cya Tanzania. Ibi byatumye iyi kipe ishyiraho akagahigo ko gutwara iki gikombe cyari cyabereye hanze y'u Rwanda mu makipe yo mu Rwanda. Tunyuze gato mu bayobozi bayoboye ikipe kuva mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2025, mu mwaka wa 2016 kugera mu mwaka wa 2019 iyi kipe yari iyobowe na Sadat Munyakazi, ndetse uyu mugabo abantu benshi bakaba bagenda bamugarukaho umunsi ku munsi bitewe n'ibyo yakoze akiyobora ikipe ya Rayon Sports. Mu mwaka wa 2020 nyuma y'isesengurwa rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, nyuma y'uko ibigo bibiri tuvuze bicunze imicungire y'ikipe ya Rayon Sports, hashyizweho komite nshya yari iyobowe na Jean Fidel Uwayezu na perezida. Akaba yaragamije gusubizaho imiyoborere mishya, kuko mbere yaho iyi kipe ya Rayon Sports ibijyanye n'imiyoborere twavuga ko atari ibintu byari bihagaze neza. Uwayezu Jean Fidel yayoboye kugeza muri Nzeri umwaka wa 2024 ubwo yatangazaga ko yeguye kubera ikibazo cy'uburwayi. Mu matora yabaye ku itariki 16 Ugushyingo mu mwaka wa 2024, Tadeye Twagirayezu yatorewe kuba perezida mushya w'ikipe ya Rayon Sports, ndetse akaba atari ubwa mbere yaragiye kuyobora ikipe kuko yari yarigeze kuyiyoboraho. Muri shampiyona y'u Rwanda uko byagenda kose igiye gutangira, mu makipe 5 aba hagamirwe ko yatwaye igikombe cya shampiyona, ikipe ya Rayon Sports ntiyabura mu makipe 3 ya mbere. Gusa mu bihe bitandukanye ikipe yagerageje ko yatwara iki gikombe, gusa bikarangira binyuze mu myanya y'intoki. Ibihe abafana batakibagirwa ni mu mwaka wa 2024-2025, kuko iyi kipe umukino wa Bugesera itawibagirwa, kuko yari umukino yaburiyeho amahirwe kuba yatwara iki gikombe, ikarangira gitwawe n'ikipe ya APR FC. Gusa muri uno mwaka yagize amahirwe y'uko izasohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup, aho yatomboye ikipe ya Singida Black Star mu gihugu cya Tanzania. Ku itariki 15 z'ukwezi ka Kanama umwaka wa 2025 nibwo hari Rayon Day, umunsi w'igikundiro, aho uyu munsi aribwo ikipe ya Rayon Sports itangira umwaka wayo w'imikino. Muri Rayon Day yari yatumiye ikipe ya Young African yo mu gihugu cya Tanzania. Umukino bakinnye wabereye kuri Stade Amahoro, stade yari yakubise yuzuye imbere y'abafana barenga 40,000. Umukino warangiye ari ibitego 3 by'ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania, igitego kimwe cy'ikipe ya Rayon Sports. Inanga dusoreje ikigenewe cyacu cyagarukaga ku muri siporo, cyane cyane tuvuga ubuzima n'amateka y'ikipe ya Rayon Sports. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozi w'ikiganiro. Reka nkubwire ngo ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Intalk Rwanda. Nkubwire ngo kora subscribe nimba ari ubwa mbere wahageze, ubundi ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye bya siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utundi. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.